Amerika ishyize igitutu ku Rwanda ndetse no kuri DRC kugira ngo bakore ibyo biyemeje mu masezerano ya Washington. Masadi Brosi yatangaje yuko u Rwanda rugomba ngo gukuraho ingamba z'ubwirinzi ndetse rwose ngo zigakura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze Kongo nayo igasenya FDLR ibyihuse. Rero uyu mugabo nongeye gushimangira mu nama y'akanama k'umutekano ka Loni ndetse rwose no gusaba gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda ndetse no gukurwa kw'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kubahiriza byuzuye ubusugire bwa DRC n'ubwigenge bw'icyo gihugu ku mipaka yacyo. Ati rero nashimangiye kandi ko hakenewe kurandura FDLR ku ruhande rwa DRC mu bice byose rugenzura, kuko rero ngo izo ngamba ni ingenzi cyane mu gukemura ikibazo cy'umutekano cyateje guhungabana kw'akarere. Yongera ati kandi nishimiye cyane no kuyobora iyi nama ya Loni, ni inama y'akanama gashinzwe umutekano uyu munsi yabaye. Ati nashimangiye ko uburemere bw'iki kibazo abantu babarirwa muri za miliyoni bamaze igihe kirekire badafite amahoro n'ituze n'amahirwe yo kuba bagira ubukungu. Ati rero ubuyobozi bwa Donald Trump, amasezerano ya Washington ni intambwe ikomeye cyane iganisha ku iterambere, agaragaza ubushake bwiza cyane bwa DRC ndetse n'u Rwanda mu kuva mu makimbirane berekeza mu biganiro ndetse rwose mu bufatanye no kongera amahoro arambye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ngo zizakomeza kuba abafatanyabikorwa bizewe mu gushyira mu bikorwa iki cyemezo cyo gushyigikira impande zombi zirebwa n'iki kibazo ndetse no kugarura amahoro arambye n'izindi mpinduka mu karere k'ibiyaga bigari no muri DRC. Kubw'ibyo ngibyo kandi leta y'u Rwanda nayo yagaragaje imbogamizi yuko ari FDLR. U Rwanda ruvuga yuko hakwiye kubaho gukuraho cyangwa se kurandura FDLR ngo nibwo amahoro azaboneka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Martin Ngoga yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR atari umutwe witwaje intwaro usanzwe, kuko ngo ushingiye ku nyengabitekerezo ya jenoside kandi ugamije kurimbura imbaga y'abantu, bityo rero ngo ugomba kurandurwa n'ibikorwa bishamikiye ku ngengabitekerezo yayo bigahagarara kugira ngo haboneke igisubizo kirambye cy'amahoro ndetse rwose n'amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo agahagarara. Ibi rero nibyo yavuze ku munsi w'ejo. Martin Ngoga yagaragaje ko u Rwanda rushyigikiye ibisubizo bya politike biganisha kuri DRC kugira ngo amahoro arambye aboneke, bikanyura mu gukemura ikibazo binyuze mu mpamvu muzi. Yasobanuye ko amakimbirane yo muri DRC adaterwa n'u Rwanda, icyo kora ruhora rugaragaza yuko ikibazo rufite ari FDLR ndetse n'ingengabitekerezo yayo ikomeza kugenda ikwirakwira mu karere k'ibiyaga bigari. Rero Martin Ngoga yagize ati FDLR ntabwo ari umutwe witwaje intwaro usanzwe, ni umutwe w'abajenosideri washinzwe n'abasize barakoze jenoside mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kandi ingengabitekerezo yayo ntigeze ihinduka. Ku Rwanda rero iracyari ikibazo by'umwihariko ku bibazo igihugu cyanyuzemo nk'ingaruka z'ingengabitekerezo yayo. Yagaragaje ko nyuma y'imyaka 31 mu cyumba cy'akanama hakiganirwa ku nkomoko ya FDLR n'umugambi wayo, nyamara kuko icyo ishaka ari ukurimbura abantu. Yagize ati gukemura ikibazo cya FDLR ni ngombwa mu gushaka igisubizo cyizewe kandi kirambuye, ndetse kandi kuri aya makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe rero ugomba kurandurwa n'ingengabitekerezo yayo n'ibyo inyuzamo byose nk'imvugo zihembera urwango nazo zigomba gucika. Martin Ngoga rero yashimangiye ko raporo y'umunyamabanga mukuru wa Loni yerekanye ko hari ikibazo cy'imbere muri DRC gituma uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaho intambara za hato na hato, bityo hakenewe igisubizo cy'abanyekongo ubwabo
no kureba kugitera icyo kibazo maze kigakemuka. Yashimangiye ko rero ibiganiro bya Doha bitanga umurongo ndetse rwose bigamije gukemura ikibazo cy'imbere mu gihugu giteza umutekano muke. Ati rero gushyira imbaraga muri ibi bikorwa ni ingenzi, gutera intambwe mu biganiro bya Doha bijyanishwe no gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington bizaba ari ingenzi kugera ku gahenge karambye no kugira ku bwumvikane mu bya politike. Ngoga rero yasobanuye ko muri ibyo biganiro by'amahoro ari naho hazakemurikira ikibazo cy'amakimbirane y'amatsinda y'abanyamuke ayangaya ahora ahohoterwa akicwa abandi bakimurwa mu byabo. Ati ni inzira rero itanga umurongo wo gukemura ikibazo kimaze igihe kinini cyane nk'itahuka ry'impunzi zigiye kumara imyaka irenga 30 mu nkambi, ibihumbi 300 mu karere n'ahandi henshi mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. U Rwanda rero rugaragaza yuko ingamba n'ibyemezo bifatwa bigamije iyubahirizwa ry'amasezerano y'amahoro ngo bikwiye gufasha impande zombi zirebwa n'iki kibazo kuyakurikiza mu buryo bungana nta busumbane. Ngoga rero yagaragaje ko mu mezi ashize habayeho ibitero bya drone mu bice bituwe n'abaturage ndetse n'ibitero byo mu kirere byahitanye abasivili by'umwihariko mu mujyi wa Goma, bihitana umwe mu batanga ubutabazi bw'ibanze n'abandi basivile benshi. Kuva rero muri Mutarama kugeza muri Werurwe, ingabo za FARDC, FDLR ndetse n'indi mitwe y'iterabwoba bafatanya bagiye bagaba ibitero byinshi bya drone birimo ibyo ku itariki 9 Werurwe 2026 byagabwe muri Minembwe bikangiza ibikorwa remezo, n'ibyo ku itariki 19 Werurwe ibindi byagiye bigabwa nko ku ngo z'abaturage bigasenya amazu bikanahitana ubuzima bwa benshi. Ngoga rero ashimangiye ko u Rwanda ruzakomeza kubahiriza amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu yasinywe i Washington ku itariki 4 Ukuboza 2025 ndetse kandi rushigikiye inzira y'ibiganiro bya Doha. Yahamije ko amasezerano yagezweho akwiye gutangira gushyirwa mu bikorwa ndetse ko urwego rwagenwe rugomba kugenzura ibahirizwa ry'agahenge naryo ari ingenzi cyane mu guhamya ko buri wese akora ibyo yemeye ko agomba gukora kandi rugafasha mu kubishyira mu bikorwa. Ati rero nidushyira ku mutima gushyira mu bikorwa amasezerano no gukemura impamvu muzi y'aya makimbirane, tuzagira amahirwe yo kugira ku mahoro arambye muri aka karere. U Rwanda rero rwiyemeje gukora uruhare rwarwo. Amasezerano y'amahoro ateganya ko DRC isenya byuzuye umutwe wa FDLR, u Rwanda rukabona kuvanaho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka yarwo iruhuza na DRC.